Mau lihat manang di kita di laut sermal tua na taula arangan isi dulang dua reng-reng horas lo kami tulang marhite na masitangyangan apalagi berkami hamu akaberi beri ade tanya mata nomor tua di bata asabor hatu bona pasuki di patuan tu sadana tua di bagasa sadana roha asa songon hatani na tua masih amin-amina sama lepak igao masih tukul-tukulan sama suat dirugian itu nauriko nakit tulangku panjaitan ala panjaitan na itu dah ay ko manatap siya budi tujuru alay mulu tu manatap pekon marlopitangan ay jahu bedo na pature lakkade asay do na tuwe-tuwe na julu siya juru mula-mula siya juru mula tompa ibadah dah mula jadi siliau gejang umur doh si torok pinompar didos ni roha doh didos si tahi di namar amarangi satu nama pahupu ibadah dah bonana ibadah dah ujungna mula jadi debata na untuk pasarupna apalagi majolma na sarupa doh rupana langsung di dua naburukon sedia gajang umurna Uang puluh pitu, mulu ina tersurat 70 tahun ade. Mertua ni kita, nak ngalung isot tangis dohulun. Mulu songok kalah Kristen kita 70 tahun. 70 sere, 72, 73, mulu hot do bihai pasonna. Aliha lamu hangalutut do idok na tersurati. Dan poloi budok idia tersurat ngata begi ai par minggu do kita. Hotang bini-bini, hotang pinulos pulos, apalagi sorong tua. Marebas do ng burukon, marpuca, ulu diulos do ade. Asatangnya mata na martua de bata. Di pasahapon ni manindi di sana, do tua satu pinopperna. Dabo ya kapersaoran na uli. Dia kapasu-pasu. Horas perdalan-dalan mangomong bertiga-tiga. Soni gudang nakahibason, gok sopo di Juma. Lausaha doi apeon tutong ani bagas tu jambur di tong ani bagas di jabu rumah goroga asa horas gajala gabe hamu tak punak isi bagati idolok di panggilingan takas no bot hamira jaman urung di parserahan nang ditoba si tahi tok do hamu masih bailing-lingan saat curi satu kontean tang yang nami atau marhite siya kami tulang naruhan namin ang dorak susat isulod asa napuran tano-tano orang yung masirang goman mulutupe ng luhod tanya pala sa runa na di parserahan tok-tok matok raja manuru so ngayon ang hula-hula siya kutagurgur so ngayon na di parserahan masih pairingan jala masya amon-amonan saat isulo sa ito kontean di parparean toho di rodang di bulan sahab yang muna tong nagwagwon mula mo siya ito jakat tao kamu na di parserahan tok-tok horas kamu sahat gabi sa horas tupahon niya mata nomor 2 de bata tok-tok mata-bata ng kagabiyon natin so nga ni masahan niya ata namin mauli ma dito hanta mauli ma ng dihita asa sahab ma sudi songotang yaktay bukulan na ginjang para sarani borong-borong aman tadi batari pa inuwa ginjang sudi hitaw sa loob na apalagi mahamu na marhamaragi di holong na siya tuhata oras siya lagay ma pinasaan pa bersikit ito na mga loob maulihat yang mari kita sa loob na asa toksikop di sudi ang kahata doon ang katangyanta di hamu permusik namin baik kamu coret data 525 nalau maaw tu nasonang digijang di surga tutu say nasonang maaw
Doho doaki nago dosa go arsak say doho tumaho say tusurgo malaw. Say dohot maho say tusurgo malam. Say dohot tapasanan rohat tamartang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah di batan nami namaringanan surga di nasolangi manatap doho ali amang selangi para syami dihami saluhuk na Tuhan na bado-bado bakini inanami imana buru nami dison nang dialapo siat tonga-tonga nami Tuhan na basa inamasapkap kami kaluwi ko parang na mabuan na buru ko Tuhan na pasugit iman na eksoto na lihunan pasugit Tuhan Jehovah di bata siya mulai inganan nung nang di darat nang di udara sokoni nang di darat sokoni satu ta potok tong nama dongan nasida batiun jala papatram na akagaya Tuhan nang dia ke ulau nasi patawan nasida di ulau ni ada dia pun lagi sejulo-julo tudu na somara ala tu patik ni bona niya di tonga-tonga ni ulau ni sok sokoni Tuhan naik pasatun nasida na puro namion ima tu tangan mudah merkite ini na posona potok tong ali Tuhan namian asan dia matnado sonang sudehan saluhna sokoni manang dia kapidok pernah Tuhan na biasa tunggu dang do next calon nami toho na next tanya kon nami ala di foto follow kali Tuhan akan aku bar na next pasal Tuhan atau kali Tuhan bagi matang yang nami dirarapai bang dohon imatang yang alian manami rakmai nama dokter yang alian manami alian manami yang berbincang saya di korban yang mengawal saya wahana tahun saya salah memperham di berbuat orang dan berbincang yang memahami sendiri kesiapan saya sama dosa nami sokong pada sanami di dosa di dengan nomor dosa tukawan unang kami itu gitu pak baru memahami siat pangako ay hormat na rajao do tagukun rodia sangapo sari di lelena amin asil rohani rakyat Yesus Kristus do tolong rohani di bata ama do parsoro di tempat perbadian nama doa dihita oleh nyon rodi saliling amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.